मरोइबा पाव विजय दिवस की थौराम मणिपुर दा सु पांगथोखरे। लान तौबदा खुसुखलाई यामना लैबगी वाखक नतना अखोगी लानमी सिंगी थौना अमदे मथौदा पुनिंग चंगबा अदुना माय पाक पंगंबनी हाइना गवर्नर अजय कुमार भलाना फोंदोखरे। अमदे दिल्ली दगी इम्फाल तमना साइकिल द शांति की पाउजल पुदुना लागलिबा ट्रांसजेंडर मालेम थोंगाम की सोलबी ममा बिनोना महाकी मचाना टेक्ता कायदना पोंगना फमदमदम योरपा खौरांग नंगाइरी। खुरुमजरी ISTV पाउमिंग ताबिरी बसिंग बुताराम नोकजरी हौजि पाउ संतोना पिजरी। लिसिंग अमगा चमापल हुंबुद्रा माथोइदा इंडिया पाकिस्तान सोंगनखिबा लानफमदा माय पाकिबगी नुमित विजय दिवस की थौराम मणिपुर दा पांगथोखरे। मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम दा पांगथोखिबा ngasi थौराम अतुदा गवर्नर अजय कुमार भला, चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल, MLA सिंह, सिविल आर्म फोर्सेस पैरामिलिटरी अमदे स्टेट पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिशियल कयाना सरुक याखि। थौरंग मरी लेना गवर्नर अजय कुमार भलाना ngasi numit asi lising ama chamapal humbudra mathoida India Pakistan gi landa mai pakpagi puari gi oiba thaudok adu ningsingba numit ni. Numit asi lanmi khaktagi mai pakpa natana India miyam gi mai pakpane. Lanpham aduda India gi apunba saktam gi damak thawai thakraba singda aikhoina ikai khumnaba utle. Numit asi palan taubana aikhoigi tungi haurakliba young generation da haukraba chahi singda kari lan sing thoki haibadu ningsinghanbane. Handaktasu operation sindur pangthoktuna leibak asigi lanmi sing thawai thakibane. Lan taubada khushu khulai yamna leibagi wakhak natana aikhoigi lanmi singi thawna amade mathauda pukning changba aduna mai pakpangambani haiki. मणिपुर की नहावरीबा मियोय मापन्ना हंदकता इंडियन आर्मी द कमीशन ऑफिसर ओइना चंखिबसी लेबाक असिगी चौथोक चनिंगाइनी। इंडिया की डिफेंस द लेरिबा सिंगदा मणिपुरी सिंगना लौरिबा थौदांग असि चौथोक चनिंगाइनी। स्टेट असिगिसु मणिपुर पुलिस IRB अमदे अतै सिक्योरिटी सिंगना लमदम असिदा मियामगी लंथुम पुंसी अमदे लॉ एंड ऑर्डर ngaknana पखोनबदा लौरिबा थौदांग सिंग असि सिंगथानिंगाइनी हाइकी। I also commend the dedication and recent efforts of Manipur Police, India Reserve Battalions and other security forces who have worked tirelessly to protect lives, maintain law and order and uphold peace in the state. Our state forces and village defense forces too have shown remarkable dedication in supporting stability to safeguard our communities. Their efforts alongside those of our national defense forces contribute immeasurably to the security and resilience of our state. On Vijay Diwas, we also remember our veterans and ex-servicemen whose service continues to inspire younger generations. Their experiences and values continue to serve as guiding force for the nation. As we honor our heroes today, let's reaffirm our collective resolve to support our defense and security forces, uphold national unity, and work together for peace, development and progress. May the ideals of courage, sacrifice and patriotism that define Vijay Diwas continue to guide us as a nation. Lamdamasi oiriba tangdu leita daba phibam asida tungi mirol gi damakta ing tappa nungai yai phaba lamdam amagi damak Delhi dagi Imphal tamna cycle da santi gi paujel putuna lagliba transgender malem thongam gi sholabi mama binona mahaki machana tekta kaidana pokna phamlamdam yorokpa khaurang nangai ri hairi hiram sida pauda mama अने हूँ लेजरी मफम इम्फाल ईस्ट की मनुंग चना लेबा हांगांग केंद्र मनुंग लेबा माइबा खुल मयाई लकाइदनी हौकिबो अक्टोबर की तांग अनीदगी दिल्ली की जंत्र मंत्रदगी मणिपुर तमना शांति की पाउजेल पुदना साइकल थौबा हौकिबा मालेम थोंगांगी युमदनी हाइरिबा शांति की पाउजेल पुना लमदम अमुक्तंग तंदु लेताबा लमदम अमा ओहेन्नबगिने वाखलोंद साइकल थौरिबा मालेम थोंगाम की युम अदु मतौ करमना महाकी अपोकपी ममाना लेली हाइबदो ISTV न मयाम की दमदा अखनन पुजरिबा मयाम पुनम तंगेमिलस बीपी टोक तौदना सोलगा लेरिबा इबु हुंतोगा सकनी हाइरिसिपु चलो चलो
ima leibaki na hena lurabani na zalo haidan aina adum thadokhrabani jase ai juwara chuwa ngasi ba khangi ida ki bhona gadra chata leitaba ki bhona gadra leikai mi si mi na singen thodang ki bhona gadra yam wana leli eisu mayam gi ni hairaga de eisu lelage hetan leli si mai na khangi ai chi huji huji si dei mayam na kari khanbi doi ba mana ka mai lak tori ba haibadu di line tamba tu yengmina rasi o mayam gi ne na thoni na thora mi na pale dana si baina phadana punna leikai wa thogoi dau saru chalo sakani na salabani na salo idana sum thado ki bani aina mayam gi ni haibadu dai ka thoge dan haidan dumaina sakri bani maji Delhi da ke samagi ni haidana chatki bani adubu mana salam dai matam da sholabi ma si ko mi amna khari yeng hibiram haina ka de sinarami agi naw malem thongam na chamsili ba si masagi marna gi nete khigi lebak miam gi damtani masigi damte ko na inaw bo tek te kai te ba shoda pinabi bo warsanu khalubadasu akhoi guma amana lama phangada jumandi adumana tawthori ga thabaksi tasena haragadi yamna maman wangba yamna isang thawba adumba iribaki chaur yumbirel amani haibase tasena magi mayam ba moina aina hajani ahamba bp stroke to pakanda ju indamda gi matamne akhoi imung na hana thengna dana mapasina okto he halakpaga khoije koi ko naraga dmain toroga pukhatle mase adudagi magi malemgi mi singdu tawra mai khangna jana ba singdu tawra hidak langthak lera kholaktuna tawra ne hidak chabdagi hojik si phibamje yaura ini mase du malemje lebaki ne na lan tawrapadagi lebaki ne hana na sabyung na leigare akhoi mara pai bi mayam na su magi manakta sange haraga mara pai bi mayam group se hongnaraga sangma matam sida malem nang chara hemba si to nangi imagi phibamse yam thina lure nangi wakhandagi su nangna hanjalaktabadagi nangi wakhanjina su masi bp stroke tawgibani kap tana leibadagi aduna akhoi mera pai bi mayam na nangi khong kolaga haijaro aijo haijara ke na akhoi secretary president kai yauraga sangaga bo haijara bane ba adumana khanara khige di hairaga mase magi wakhanna adum irei baki damakta idi katho ani dom cha na hairaga mase adumai tawraga sabyunga adum leigare magi wakhanda hojik mana hojik cycle thoba jatli ne na cycle thoraga tholakani na hairi sisu manipur se meitai na loina phawraga chatpa yare haibagi wakhalon dane mana tholakani na hairisu adu mai pakna mana cycle thoraga manipur da halakpasida mai pakpasu oirasanu malem thongam ge apokpi amadi maike yasongi miya masina pamnari badi maha ke apokpi mama na bau paralysis tawduna tara leira bauta marai bak majati ne hele haiduna maha ki mama bau tungoi naram naga shanti ki pawgel pubo oina maha cycle thawduna chaliba asida lamdam asigi miyam amadi mari lena singna khangbiduna lamdam asi amtang di shanti hanjanba du pamna hori ISTV pawge damang ta sagol sem sanjoy galona pawdam jari karnajit maibakun mai lekai Imphal is Panbayay Malem Thongam ngarang Senapati gidamak Nagaland gi konung Kohima thadokre hayeng dagi Imphal gidamak Senapati thadokani hari African swine fever ga mari leina ba chayol mari subaki report veterinary department na government of Manipur ge veterinary and animal husbandry ge secretary da report pikhat kre swan khibat district ahum da makha tana layong asi leiba thingna khide haina report asina palle veterinary and animal husbandry Manipur ge superintendent state nodal officer African swine fever control room Dr. R.K. Latasnana veterinary and animal husbandry ge secretary da lamdamasi da loinari ba okta layong oina sandurakhiba African swine fever na sonkhiba district ahum Churachandpur Kakching amasung Kakching district ki oina tha asigi tang taruk tagi taragani thoi phawbagi chathakhiba survey gi matung ina district ahum asida paikhatkiba African swine fever gi control containment amadi eradication ki thabaksingda Kakching district ki oina okloibe yung kunda okun gahumdoi gi survey tawkhibada African swine fever ki layong leiba amata thengnakhide mari leinaba fit amata mangan khibalaite Imphal East ki oina su okloibe imung chatruka nifuda ok masing lising ani ga chanipan kunthra ga mari da survey tawki African swine fever layong thengnakhide Churachandpur district ki oina su thengnaba leite haina report aduna palli
Lamdam asigi maitai pangal puruptagi Muhammad Jakariana NDA amasung IMA dagi mai palaktuna Indian Army da commission tawrakibada miyamna thagatpa phongdoknarakli. Imphal East District ki Yaripok ki Tulihal Mayai Lekai Hairong Lambidagi Alaz Muhammad Ashraf Ali amasung Mamtaz Begum gi machanupa mangage iton tonba oiriba Muhammad Jakariana Lebak asigi handakta Indian Military Academy da cadet Chamri Marpudra Mathogi passing out parade pangthokiba saruk gyapangam kiba National Defense Academy NDA amasung Indian Military Academy IMA dagi training loiraba cadet ama oiduna Indian Army gi Artillery Regiment ta commission tawkibani. Lieutenant Muhammad Jakariana phongdorakibada matam kuina honarakiba ama mai paktuna NDA amadi IMA dagi training loiraga Indian Army da commission tawbangambasi nungaiba mikup ama oibada natana leibak asigidamak thabak tawba phanglagani khanbada nungaiba phawi. NDA dagi discipline leadership amasung character karino haiba khangbangam kibaga loinana IMA dagi operational environment karamna lamjingani haiba khangbangam ke masina daita khangba officer ama oibada mateng chawna oigani. Artillery regiment ta commission torokpa asina regiment asina lower kiba thodang adubu ikai khumnab utpaga loinana makha tanasu regiment asigi leijeri bachana kanglon amade magul khangna thabak tawba ngamnab hotnagani phongtokhi. Wangmayum Azizur Rahman alias Tiger Haukiba Lisingani Kunga Humdoidagi Lisingani Kungamari Pauba Bambaina Lusingba UN LFK member Oina Tabak Torame Mahak Party Asiga Hiram Amatada Mari Lainadre Haina Bambaina Lusingba UN LFK Department of Publicity and Education ki Secretary Jarai Rongba Thauchom na Kudiak Piduna Thadorokpa Jerol Amana Phongdorokli Jerol Islamaka Tana Azizur Rahman alias Tiger Party ki Chatna Kanglon Ngak Pangamlak Tabadagi Tanthokraba Mio amani mahak hauji mioi kharaki khutpu ama semkat laga chathariba thabak thawong sing ase party ga karigumba hiram amata da mari leina de tiger na anti social oiba thabak thoram amata tawroi dabani karigumba mahak amasung mahaki kangbuna anti social oiba thabak tawrabadi maral aduki damak party na chairak pigani haina khangalakli hauji paugi marthana tembre amatang lominase Free varicose veins consultation camp लाकलिबा दिसंबर की तारीख 19 दगी कुन भावबा अयुकी पुंग 10 दगी नुंगथिलगी पुंग अमा भावबा free varicose veins camp पांगथोक जगदौरी सर्जरी तौदना अमदि अहिंग लेकतना endovenous laser treatment EVLT तौबा ओइबना नाबागी चांग हंथहली लोइना दाखफम सुलेहंदे अदोमना खोंगदा सिंगली चाकथोपगी लायोंग असि लेबिरगदी खुदोंग छाबा सिलोबी होंगनाबगी दमक सीजर हॉस्पिटल्स लांगोल नत्रगा पिजरिबा कांटेक्ट नंबर असिदा पाव फावी रखनबा गंगंजरी होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुना हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हामबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंगमक्सिबु गाक्थोकके हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल दादा ये मकी गनो अजब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट टेम दिना चेक्सन न लाक्सिलगा थमखबनिने दादा नंसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामदना मचलबो नापशन दुगम मसिगी युमसिबु असोयनान कोकदबदगी नेक्स्ट टेम दिना नापसेली एक्सटेक TMT जोर हाबदी ngakthokna basemani German technology sinabana concrete ka tokna tinaba matamda kapamul amuk hena angle adli extract TMT strength is in the quick matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup. Braki batungda mukan taram nokchari makataba pauda namthak tawba madi nupigi ikai khumnaba temsingnabagi maralda mioi ama special judge pokso fast track special court 1 manipurna kaishum sangda lehannabagi phadok pikre special judge pokso fast track special court 1 manipur RKMM cha ki court na section 417 IPC ki makada chahi ama aduga pokso act lisingani taragani thogi section 6 ki makada chahi kun kaishum sangda ahak pathabak suhan
ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯕꯤꯁꯦꯝꯕꯣꯔ ꯑꯦꯂꯤꯌꯥꯁ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯍꯤ 98, ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯅꯣꯡꯗꯝ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯕꯤꯁꯦꯝꯕꯣꯔꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯆꯍꯤ 9 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯔꯥ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ LADC ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ 98 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯆꯥ 2 ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯐꯪꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯄꯨꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ PP ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯚꯤꯛꯀꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯕꯤꯁꯦꯝꯕꯣꯔꯕꯨ ꯁꯦꯛꯁꯟ 417 IPCꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯑꯦꯛ 2012ꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 6ꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪꯗ ꯔꯤꯒꯣꯔꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯊꯤꯍꯟꯅꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯐꯥꯏꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯊꯥ 4 ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯀꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭रोग्राम ꯑꯃ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ PHC ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯆꯤꯊꯦꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कक्चिंग ब्रांच वांगू अवांग चिंग्या यूथ क्लब BVP बिष्णुपुर शाखा NSS सेल कुंभी कॉलेज शायाता फाउंडेशन 46 आसाम राइफल्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिम्स SBTC मणिपुर मैक्स NHM मणिपुर का खुशमनना सिंधुना पांगथोखिबने थौरम अदुदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के चेयरपर्सन मैनम इबेमल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के चेयरमैन डॉक्टर M राजकुमार सेक्रेटरी KSH धर्मदास 46 आसाम राइफल्स F कंपनी कमांडर मेजर शिवम वांगू लाइफम चिंगा अवांग लेकाई क्लब की प्रेसिडेंट वारेपम सनायाना अथोइब मिथुंग सिंह ओइना सरुक याखि थौरम अदुदा नुपा कुंथ्रा अमदि नुपी अमा पुन्ना मियोय कुंथ्रा माथोइना लेमना पीखी लोइनाना ब्लड वॉलंटरी ब्लड डोनर खुदिंगदा सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर सुपीखी डॉक्टर M राजकुमारना ngasi siliba asigumna voluntary blood donation singda voluntary blood donor singna piriba asina hospital da mathau taba asi phanglibani maramasina piba yaba miyoy singna thoraktuna piminasi phongdoki Tharon Baptist Youth Fellowship SBA Imphal gi Golden Jubilee Thoram ngasi Tharon Baptist Church ta pangthokre Thoram ga mari leinana Administrator Reverend Asa Pau Malangmaina Ningsing Nungbi ama maikhum hangdokpa ka loinana Youth and Education Secretary SBA Reverend SK Gaichumina Jubilee Hall hangdokhi Thoram atuda Administrator Pastor Reverend Asa Pau Malangmai Pau Pu Benjamin Pamay, Pu Akampau Pamay, Reverend SK Gaichungay, Youth and Education Secretary SBA Lu Gazikmay, Gangmay Amade, Reverend Goipu Setrosu Sarukyaki. Loislakpada maroiba pau amukana piseri. विजय दिवस की थौराम मणिपुर दसु पांगथोखरे लान तौबदा खुशुखुलाई यामना लैबगी वाखक नतना अखोइगी लानमी सिंगी थौना अमदि मथौदा पुंगनिंग चंगबा अदुना माइ पाकपा ngambani हाइना गवर्नर अजय कुमार भलाना फोंगदोखरे अमदी दिल्ली दगी इम्फाल तमना साइकिल द शांति की पाउजेल पुतुना लागलिबा ट्रांसजेंडर मालेम थोंगाम की शोलबी ममा बिनोना माकी मचाना टेक्ता कायदना पोंगना फम लमदम योरपा खौरांग ngairi हौजिकी ओइनदी ISTV ना पिजब पाउ मतंग सलुजरे निंग ताबिरिबसिंग बमुकना